Na planini Kosmaj nalazi se spomenik palim borcima Narodnooslobodilačke borbe. U Drugom svetskom ratu važnu ulogu u Kosmajskom kraju odigrao je Kosmajsko-posavski partizanski odred. Stradalim borcima, pripadnicima ovog odreda na vrhu Kosmaja 1971. godine podignut je spomenik. Autor spomenika je arhitekta Bogdan Bogdanović. Svojom veličinom i odličnom vidljivošću iz velike daljine, ovaj spomenik je postao simbol ovog kraja. Do 1999. godine, dok je radilo osvetljenje oko spomenika, mogao se po vedroj noći vidjeti iz nekih delova Beograda. Promenom vladajućih garnitura u Srbiji došli su i loši dani za ovaj spomenik. Danas je prepušten zubu vremena i ubrzano propada.